malungelo ebantwana nelimithi ukuthi ageze adle aye kadokotela aye esikoleni uthenge impahla umise ekliniki umnike eligama benesibongo abenelikhaya ngiwo amalungelo akhe mara akusho ukuthi awusamkhuti umntwana so thine sisebenzisa lo ukuthi basimntwana unemalungelo umuntu omshaya sisho lokho kumshaya ngathi ubulala inyoka lokumthuka umntwana ngathi ulwana zakweni kuvame kodwa ngibomake kakhulu lokho ukuthi uthuke umntwana ngathi ulwana zakwenu nibanga indoda umbe nibanga ini nalomntwana umthuke ukhumbule ukuthi umntwana naye umuntu nedi ngoba mncane ene bantwana bayakunyanya kuthukwa uma ngabe anikwati lokho umntwana uyakunyanya kuthukwa ngendlela ukuthi umbona sakuphendula umntwana na 5 years akuphendula umntwana naye sakuthuka back uyakhomba angithangeka lo nawe ngedibhakela uyakhomba ukuthi lento akayifuni ubobona umntwana mawuthi uyamshaya abe aggressive ende ngathi